He mea tāpuke te tū pāpaku o tākuta honeka ki te awhi mutunga a Papa Ahurewa i te rānei. I te urupā o te whānau i Rangitukia e karanga ko ingotia nei e rātou ko te car park. Anei a Hinerangi Goodman. Nā ngā karakia tuku a ona hoa minita o te hāhi mihingare a hone te kauru o te rangi kā i poroporo aki i te rānei. E kore hoki aia e wareware hia e te tini me te maha. E tangata tipua tēnei. No te mea kāore he minita mihinare eri te kia ia te ahua. No te mea koe ia te tangata. Ka taia e ia te noho, ahakua kawai te tangata, ahakua te karangatanga o te tangata, ahakua nohea te tangata. Hone was one of us who had an interest in all our people. Ngāti Porou all the time, and did his best to help us and to guide us, and we will miss him very badly. Mai te tainga mai o te tū pāpaku, o hone te kauru o te rangi kā, ki tōna ūkaipō, maringi tonu i hoana ngā roi mata aroha o te rangi. He tohu rangatira, he tohu aroha. E tino tō te tangata nei, kāre hoki mō tātou o te tai rāwhitia nake mō ngā rohe katoa mai te whenua e mohi atu ngā tangata te kahairoti a hone. Mō te kaupapa i kahaia ki te kawe i raro i a mana ririki. Koe ni taku mihi kia ia. I runga i ona whakaro, i runga i ona tūmana ko taku aroha kia ia, ko hinga ia kārea no ke tūtuki ia e ona ko. I raro i te ringa tohu o hone kā mo te hāhi mihingari. Tokori mātu ngā tauira i whai tohu hai minita. While it's an honour to be here and to be taking part in the karakia whamatua hone, it's also one of the hardest things we've ever had to do to bury our mentor, to bury someone we love so much. Nā reira moe mai e koro, i roto i ngā mana kitanga a tō kaihanga. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.